Nama nungi yentunguka ya nyawushozi. Right Honorable Speaker, eji ni Sanga Barata. Urugaha kuzaha gate ya National Park ni kilometers 2 na 800 meters. 2.82 kilometers and 800 meters. So baturi na park. Inyamishwa za National Park nizibateganisi. Nizibonera, nizishisha ebihingwa byabo. Zireta ingoha zita matungo gabo zitanangwa n'abantu. Right Honorable Speaker, kwa kubano bijuka ubuna leta issue ya compensation okukita on the floor of parliament kan ni wabere no chairinga abantu bona bere ni ndwanirira konka no bubarebe bikirize kukita ahagwe byabo bikusisikara akasenta kubaha kacire kake kugerageranisa nebikuba bisisikira mbwene ni kikuru omutwaza garika ku budgetinga compensation money nango mu budget omhagire munyinjiho konka hato bwa extra. Honorable Speaker, sente za compensation za National Park zeyongereho omuntu areke kusisikarwa omusiri gwa miliyoni 2 bakije bakakwemtwara 2 no bawafaka biri nkamakara compensation nature. Yes, kana ni no manyani nduga paka so ngwe nuru rya hangwa nuru rya mhiji tuna turuba so ninjire chikuru bachikweta agakora no kureba ngo abako abantu abenshi bakufata kubarihirira nga ababanje tubakufana inyamisho kureka kuja kubateganisa zigevya zo mu papa nibyo tugeki so ninzagambira abahuwa nabo bije turebe okuto abayamba kuteka electric fence kuteka wechigo cy'amashanyarazi enyamisho zireke kuja kujya byamirimo mutakaza kurya ki nebyazo kandi government za banka zitebe bintu byo burambuze ni kimwe ahibitwesigire munonga teza economy yitu kuteza memurundi mu myaka 10. Right Honorable Speaker, kuruga kubanoza Isingiro district wagumiza mu ijingu ko kateka arabaho abo kwa hariho umugera gwa Rivers abantu aba batura barokwetenga ngo kwakubaho orutindo watindaha ukaza Isingiro. So from Tanzania ibintu byona bikagumana beretwaha ninjira wachur orutindo rwaha. It would make life extremely easy no linking akatare ka Tanzania negombora Isingiro na Kiruhura na even na Rwanda. Right Honorable Speaker, nka handike baraha na handikira permanent secretary ndikumushaba orutindo rwa Kagogo kuba kweta bagamba Kagogo kunuya no baba n'ikintu kikuba kwataho munonga. So Right Honorable Speaker, nani tukushaba utongere wiraka batutindra tuba twaterera economy ne yongera ate motoka zona nzimane zirabaha zitine korabambara kwetorora nahantu hihi munonga. Honorable Kayonje chuwagambaho mwenu orwa kabiri nza kwandikira Minister wa Works nje orortindo babanze bakora studies turebe sente nizingana ki. Okay, abo plan yitu ka government bituna ku economy yitu tujiteze mirundi 10 mu myaka 15. So kuza kujiteza mirundi 10 no tepa kuyamba abantu bakatambuza ebyo bwito bwabo kandi no tepa na no kureba ngo okushubura naganda mahanga chayango. So yagorotindo rukuza kuyamba kuchendeza amahanda aha distance na nobwi obutambuza makuzigit na Tanzania na Rwanda ntekwa kurukora project ichenkurikizi sesefly infestation nkaba haza nabo umurundo when the Right Honorable Speaker visited yatayire mukagogo ya Kireta na Kireta ha floor ya parliament. Government ya responding abatweka abantu batamu ebitimba bakora research bashangeri engurikizi namazima akakokwa ko nikita matungo gabantu
babonabona na productivity shuma ezukukama amateka bora ezenyama zibura kugomoka so kababona bonisi konkejo nani nchikugambira kandi hati babarashuka mukama wa aroho kutakwange kishuba icyo cyendwara naco ninzagambira minister wa agriculture bagaruke kije babongeremo ebimukwetaga ibyo bitimba turebe okutaka ikintu cy'amizi bakigamba nashemerwa nahora mwagira amizi yes bana namizi kandi nje mbakirereho ariko amizi nahora babara ngo maso miliyoni 9 kandi 13 mwene miliyoni zo kanzu ba mukoramizi ezo miliyoni na ezo koramizi. Right Honorable Speaker, abantu aba n'abahingi ibyadaragara deba bobo engineer go mugombo reji kandi erga muntu gwakabungwa ne bari sente zirya haruguraha ne bahinga irebe bikurugamo ne bahinga nebijuma emiyembe yo kurebeje hagero akereza direte twino muhingi aha orukuhinga ebijuma tukubihinga cyonka agaraka akora value addition aihamuna wines even in product ya wabarati omwami ogwo mwami George Rumari Kashoche Emera kan chairperson w'umuruka ogwo ni mini industrialist nahinga ebijuma enanasi emiyembe nebindi byona agaraka binyuka abikora mu wine ajino mukaye aho mbwe nawe nabarabatyo tukayinzire ngutubarondere support abo kuba nabatuyamba ebintu bereka kusisikara kandi ogogo wajano mwami George namujya mu interest okanyamwazo nje president akukinga science week twine musente zo kuyamba abantu ka abakunze abayo so omutwaro wa honero omusene mugani ninye nakira turukta umuhereza akasente umuyambe ahantu tomanya abantu bakatanga kuhinga bijuma aba nabiha muki kandi ekirungi mbwenu arakora mana kashe Nama Nungi yentunguka ya Nyabushozi. This time